Hola a tots, moltes gràcies per venir. Bé, avui tenim una persona que és internacionalment molt coneguda, que alguns de vosaltres sempre m'havíeu parlat, però mai m'havíeu presentat, com la Núria o el Martí Royo. I bueno, està molt bé, estem molt contents que estigui aquí, i ara el Carles us farà una presentació de llibre. Gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Com deia el Jordi, moltes gràcies. Dóna gust veure la sala tan plena. I faré una petita introducció, tampoc no m'estendré massa, per deixar temps que l'Andy expliqui la seva obra, però, entre altres coses, amb l'Andy ens uneix una amistat molt llarga, de més de 30 anys. Hem compartit molta ceràmica junts, tant aquí com en el seu país, i la veritat és que he tingut el gust també de participar d'alguns cursets que ell ha donat per aquí a Barcelona, a les Rodalies, com Sant Pere de Vilamajor. És una persona extremadament generosa, ho dic també això perquè animo la gent a que participi del col·loqui, que pregunti, perquè a ell li agrada molt compartir les seves experiències amb la gent. Ell ha estat més de 40 anys en el món de l'ensenyament, d'una escola de l'estat de Nova York, la OCC. Sí. Ella és l'Engràcia, la seva parella, que farà la traducció a l'anglès. Ell sap parlar espanyol, El que passa és que, i el català, jo diria que el català també. El que passa és que, s'expressa molt millor com tothom la llengua materna, I què més puc dir d'ell? Que és un gran amic i que em fa molt de plaer poder-se'l convidar i que disfruteu d'ell. Merci, Andy. Gràcies. El micro te farà falta, no? Bueno. No. Tengo... ¿Con este o este? El micro que està aquí no és amplificador, és per la gravació. Vale. Pues aquí. Si parlé en inglés, en Gracia traducía todos para vosotros. ¿Vale? The title of the talk is actually Clay, Living Between Nature and Culture. El títol d'aquesta ponència és Fang, viure entre la natura i la cultura, la vida secreta de l'alfareria. Sí. I'd like to thank everybody here, and especially the Catalan Ceramics Association, for hosting me and the opportunity to share my experience as an artist and as a teacher. Jo voldria agrair l'Associació de Ceramistes de Catalunya i al Carles Vives especialment per invitar-me avui a parlar de la meva obra i de la meva professió. Yeah. Okay, my own history, I'll give you a little personal history. I was born in Philadelphia in Pennsylvania. I attended college, and in college I was studying art, and while studying art I discovered ceramics. I had never really experienced anything in ceramics before. As I grew up as a child in the 50s, in post-World War II in America, my only experience with pottery was commercial pottery. Vaig néixer a Filadèlfia, Pennsilvània, Estats Units, i la meva experiència jo no vaig aprendre mai de fer ceràmica a mà, sempre vaig veure ceràmica comercial, fins que vaig entrar a la universitat i vaig agafar una classe de ceràmica d'art. I va ser quan es va enamorar de la ceràmica. Yeah, I worked for a while as a joiner in a shipbuilding company, and mostly did welding and building things. And I've always liked making things anyway, before I discovered ceramics. And I come from a family where we use relatively unorthodox techniques to do almost everything. De jove, abans d'entrar a la universitat, vaig treballar construint barcos, grans vaixells. Llavors sempre he treballat amb les mans, vinc d'una família també
de gent creativa, que treballa amb les mans i sempre estic exposat a la feina, a fer feina amb les mans. While I was a student at the university, I accidentally took a class in ceramics, and I fell in love with clay. Once I touched it, once I went on the potter's wheel, there was no turning back. Al fer aquest curs a la universitat em vaig enamorar de la ceràmica i un cop vaig aprendre a tornejar ja em vaig quedar amb això per vida, tornejant. Taking an amorphous piece of clay and turning it to something else was a revelation. Agafar un tros de fang, de terra, i convertir això en un objecte va ser una revelació per mi, va ser un descobriment. Okay. When I went to Penn State, it was at a period of time where there was a kind of a revolution occurring in the art field in terms of acceptance of ceramics as a fine art form. The vessel was considered a fine art form to explore, as were almost every other aspect of ceramics. Quan vaig anar a la universitat i vaig estudiar art a Penn State, em vaig adonar que la ceràmica no era solament una forma d'objecte utilitari, sinó que també era una forma d'art. Podia fer art amb la ceràmica. Okay. And the vessel itself, the idea of a vessel, was a special kind of art form that I understood in a way that I hadn't previously. Working on the wheel, I got to experience it differently than I had previously. At the university, in addition to my studies with the contemporary ceramics, at the time we had a visiting artist from Japan named Monji Inoue, who was a traditional, multi-generational Japanese potter. Today he's a national treasure. Estic molt interessat en la forma de la gerra. La gerra és un objecte que sempre m'ha interessat i tornejar i fer bols i gerres sempre és el que m'interessa. Però a la universitat vaig prendre una classe amb un professor que venia del Japó, un semestre, un any, no sé, i que em va ensenyar a tornejar i a fer ceràmica de porcellana. His work was in porcelain, and it was a multi-generational, probably 5 or 6 generations at least, and each generation adding their special touch to the work. And it was a different way of seeing ceramics for me. Era un ceramista que venia de diverses generacions, de pare, fill, net, que venia de 5 o 6 generacions i que tenia una tècnica molt avançada i molt bona. It was very influential in my own work in the beginning. I que va tenir molta influència per mi, em va influenciar a mi molt. And primarily I worked in ceramics, but I also explored other media at the same time. Jo he treballat primordialment en ceràmica, però també he treballat amb altres materials. In 1979, I was hired as a full-time professor in the state of New York at Onondaga Community College, part of the New York State University. I was hired to start a ceramic program, and it was pretty successful for about 45 years. En 1979 em van agafar a la universitat per començar un programa de ceràmica. La universitat es diu Onondaga Community College, és una universitat estatal a l'estat de Nova York, i em van demanar que comencés un programa de ceràmica i vaig ser el director d'aquest programa durant 45 anys. I taught drawing, ceramics, sculpture, design, and I received awards. I feel like I'm talking too much about a resume here, but vaig ensenyar ceràmica, escultura, dibuix, pintura, diferents tipus d'art, de cursos d'art, que estic parlant molt de mi mateix. While I was at the teaching, I also had the opportunity to work with people, work at Syracuse University several summers, and
I became very good friends with David McDonald, a very famous American ceramic artist, and Roger Mack, a very famous bronze sculptor who actually was very much involved in the development of the Lecterias en Pere de Vilamajor, where I also worked with him. Durant els anys que he ensenyat a l'estat de Nova York, a la Universitat Estatal de Nova York, també he treballat amb artistes a la Universitat de Syracuse, que és privada, amb artistes molt coneguts com el David McDonald, un ceramista americà molt reconegut, i el Roger Mack, escultor, que ell treballa en bronzo i he estat treballant amb tots dos durant molts anys també. I amb el Roger Mack em va introduir a la rectoria de Sant Pere de Vilamajor, al Centre d'Art de la Rectoria de Vilamajor, i vam estar treballant allà també junts. Okay. As an artist, I had the opportunity to exhibit in many places in both sculpture and ceramics, and I don't want to go through the whole list, but he treballat arreu del món amb ceràmica, escultura i instal·lacions també. Diu que no vol dir exactament la llista de llocs, però en parlarà, perdó, això és el que diuen, però en parlarà, així que ens ensenya les obres d'art, en parlarà més d'això. And I have worked in various collections in both national and international museums and collections. La meva obra és part de col·leccions en diversos països. Okay. The exchange of ideas and techniques and processes of different countries have always fascinated me. And my own family, my father came from Eastern Europe, my mother came from Italy, and as a result, as a small child, I was exposed to a lot of different cultures and a lot of different things about the cultures. Sempre m'han interessat les diferents cultures i el meu pare era d'Europa de l'Est, la meva mare italiana, o sigui que vaig estar des de petit influenciat per diferents cultures i és una cosa que m'interessa molt. Okay, in 1980, I married in Gracia. And and I discovered art in Catalonia, and I was really fascinated by the kinds of ceramics that I found here in Barcelona, in Spain, and the use of the vessel. Jo soc de Barcelona, bueno, no gaire catalana, mig perquè l'he perdut molt, però al venir a Barcelona sovint, després de casar-nos, he descobert, diu ell, la ceràmica catalana i he fet estudis sobre la ceràmica catalana i he estat involucrat en el món de la ceràmica aquí a Catalunya. And I managed to give many workshops here, and I met a lot of wonderful artists. Some of them are here, Carlos Vivas, Nuria Pié, others like Alberto Cuvellas. Anybody that I don't mention, I apologize. He conegut, des del principi he estat treballant i he conegut ceramistes catalans, com la Núria Pié, Carles Vives i molts altres, i perdó si no el nomeno en tots els que esteu aquí avui. My own curiosity about cultures and how it influences their ceramics and has really marked my entire artistic career. I've followed. I really look at ceramics from different places, and there's a certain commonality or universality to pottery. Aquestes diferents cultures m'han influenciat molt, el meu interès per diferents cultures i les diferents maneres de treballar i la universalitat de l'obra, de la ceràmica tradicional, és algo que m'interessa molt. And mostly, I've managed to make my own personal
interpretations from the work I've seen other people's work. And I believe probably all art is synthetic. We synthesize from everything. Estic influenciat definitivament per la ceràmica catalana i d'altres països que he vist. M'ha influenciat molt la meva obra, però això és normal, és el que fem els artistes, agafem d'aquí i d'allà influenciats i inspirats per altres cultures, altres maneres. Additionally, in my career, I've also had the opportunity to create many large sculptures and in different materials, temporary installations, and I'm really inspired by just what I see around me. A més de la ceràmica, he fet escultura i també instal·lacions grans i el que em rodeja és el que m'inspira. Most of my installations interact with the natural surroundings and architecture and allow the viewer to come up with their own interpretations. I don't have like a meaning on pieces. Les meves instal·lacions conviden a l'observador a ser part de la instal·lació i a treure els seus propis significats. I això és el que vull. Jo no els dono un significat, sinó que vull que l'observador li doni el seu propi significat. Now, hopefully, the slides will be more interesting in this talk, and we'll take time at the end if you have questions or comments. Ara veurem les fotografies d'obra, que esperem que sigui una mica més divertit aquesta introducció. I al final, qualsevol pregunta o comentari, encantat de contestar. So what I'll do is I'm going to show you groups of works that evolved throughout. Okay. Sí. Gràcies. Sí. No hace nada. The work I'm going to show you is from a lot of different periods during my life, and I decided to show it not about technique, because most of you ceramic people already understand technique, and most of you non-ceramic people could really care less about it. Les obres que us vaig ensenyar ara són una trajectòria de tota la meva obra, de la meva vida. No parlaré gaire tècnicament, perquè els que sou ceramistes ja ho entendreu, i els que no sou ceramistes espero que entengueu una mica. Okay, so my first work was with a Japanese potter, as I explained earlier, and the work I did was done in a translucent white porcelain, small pieces. They were very magical to me. Al principi, la meva obra va començar en aquest curs que vaig agafar a la universitat amb el ceramista Inoue, del Japó, i era porcel·lana, i l'interès d'aquests bols era que eren molt fins i translúcids. And what I was really fascinated by was the volume of the piece and the light, and how the light was transmitted through them. Em fascinava el fet del volum de la peça, però també del fet que podia ser transparent. And there was a certain minimalism about the work that and materiality that was not present in the more contemporary work I was seeing. Era una obra molt minimalista i d'una manera que jo no havia vist mai aquests resultats en la ceràmica contemporània. Okay. And what I was going to say is it was really a very different way of working, because the translucent porcelain clay is not very plastic and requires all kinds of special tools and techniques in order to form it and to trim it. Per aconseguir aquesta finesa i aquesta transluciditat necessites eines especials, necessites tècniques especials i ho va tenir que fer. The pieces actually are probably the thickness of an eggshell. Les peces són fines com una càscara d'ou, de tan fines que són.
And also the quality of the clay and the softness of the clay and the volume that was expressed with the form inside is what intrigued me and what I worked with. M'intrigava la qualitat del tipus de fang que es fa servir per porcelana, la qualitat i la maleabilitat, l'habilitat de poder transformar-ho i de fer aquestes obres tan fines. It also was interesting how the porcelain was able to take and give a brilliance to the glaze and some colors that it didn't otherwise have. La porcelana em donava l'oportunitat de treballar i donar molta llum a les obres de ceràmica, que eren brillants. Now, I was an assistant for the Japanese visiting teacher, visiting potter, and at the time I was working pretty much under him, and it was a very strict kind of a discipline of working. I worked every day for 8 hours making exactly the same piece. Treballar amb el Inoue, amb la seva tècnica del Japó i amb la seva experiència va ser una formació important perquè treballàvem hores i hores repetint el mateix per aconseguir els resultats millors que podíem. Oh. And then I began to go in my own direction afterwards. In this case, I took to continue with the softness of the clay and the kind of sensuous quality of the material. I began to make plates, or triangular plates, which were made as flat plates and then deformed by the heat of the kiln. I would arrange for the piece to sag by placing feet on it and then putting a support in the center so that as it sagged down, it would hold its shape. Aquí començo la meva obra. Em desvio de la porcelana tradicional japonesa i començo a treballar amb la porcelana, però a la meva manera. Aquest plat triangular ve d'una planxa plana de fang que la treballo i poso peus, té 3 peus, i al posar-la al forn és quan agafa aquesta forma, es fa una mica al forn. I el dibuix suggereix onades de neu. You can only get this kind of a shape and softness with the kiln by gravity. It had to happen naturally. L'única manera d'aconseguir aquest resultat tan suau és amb el forn, treballant amb el forn. Okay, then in 1980 came around, I got married and we came to Spain. Again? Well, yeah, I did. We did it once, right? Okay. And I don't know if I got things out of order here or not. No. No, I don't see it. Anyway, in Spain, I was overwhelmed by the variety, the scale, the expressiveness of simple pottery. At the time, there was alfarería everywhere. It was in the markets, in the squares. It was in galleries. It was in shops. It was in people's houses. It was everywhere. Des de 1980 vaig començar a venir a Espanya, especialment a Catalunya, sovint, i vaig quedar meravellat a la quantitat de ceràmica popular, l'alfareria, a tot arreu, al mercat, a les cases, a les botigues, a tot arreu hi havia ceràmica, estava rodejats de ceràmica. Okay. And the vessels that were being produced by potters who had made thousands of them, had a fluidity and a freshness about the way they worked, and the forms had a life that was unparalleled. Els ceramistes tradicionals d'aquí passaven hores i hores i hores treballant i fent les peces, i l'habilitat d'aquesta gent em va impressionar
i la qualitat la qualitat de les peces també. I'm going to go backwards a minute, but before I came to Spain, because I got my pages mixed up. What I did was I was also explored as I wanted to work larger. I began to work with stoneware, and the stoneware allowed me to work in a different size and scale. And most of these pieces are quite large. This was and I began to use color. I was able to use color in a new way, and I developed a glaze based on wood ashes. In fact, I think Nuria still uses it. M'he equivocat una mica la seqüència de l'obra meva, però bueno, això són obres de gres d'alta temperatura i us fem servir esmalts de fusta, Esmalts de ceniza. de cendra i que alguns d'aquests esmalts encara es fan servir aquí per amics meus com la Núria Pie. Sí. Esto es después de la porcelana. Y mi influencia había para hacer imágenes que tienen influencia de la graffiti, por ejemplo, de las paredes. Que me gusta es el graffiti que está limpiado, regraffiti, limpiado, regraffiti, y en final tienes una textura profunda. Este es un plato hecho con, did I say it right? This plate was made with stoneware, and it was, it's probably, in terms of size, it's about 60 centimeters in diameter. Aquest plat és uns 60 centímetres de diàmetre i és de gres, no? Yeah. And I continued to make larger pieces in stoneware. And I kept thinking about the earth that I was working with and the earth, and the shape of the earth. Vaig continuar jugant amb peces grans, rodones, al principi, que em recordaven el món, la terra, i estaven fetes de terra. And these in height are roughly 50 centimeters. Això és uns 50 centímetres d'alt. The next few. Each time I worked with wax and colorants. The technique was to apply colorants and oxides directly to the surface of the unfired glaze. Aquí treballo amb cera i esmalts. La tècnica era aplicar òxids crus i colorants a la peça. And these pieces then were large vessel-like pieces, again, inspired by graffiti. Aquestes peces són més grans i també inspirades pel graffiti. And for the technical end of things, I used wax to resist the areas of the ash glaze by itself, and then overpainted and sprayed the colorants. La part tècnica aquí és que vaig fer servir cera per fer els dibuixos i aplicar els esmalts a sobre. And this piece, for example, I tried to have the effect of the graffiti where it was layers of different designs transparent with each other. Aquí una mica el que deia abans, que fem servir el grafiti com si estigués sobreposat, que s'ha borrat, s'ha tornat a fer grafiti una mica com veiem pels carrers. And I made them quite large because I wanted to make them completely pointless. I wanted to make them so that they didn't have like a small pottery quality. This is about 1 meter tall. Aquestes peces són d'1 metro d'altura, són grans perquè no volia que es veiessin com una ceràmica petita, sinó és més com una pintura, com treballar... A special sculpture. Ja començament de fer escultura. And these are a group doing the same way. Also, a lot of the drawings, I would take color and add it to clay, create coils, and then use the coils as
drawing implements. Moltes d'aquestes peces i continuen creixent, són més altes, van ser més altes. Vaig fer servir He hecho rollos rotllos de què? De ceràmica. de barro con colorante. Xurros Sí, churros. de fang amb colorants. Sí. Y otras más imágenes como figura. Sí, les figures, els dibuixos comencen a prendre forma de figures. Others, which were slightly smaller, I took and before I even decorated the piece, I created textures for below the decorations so that I had more three-dimensional effect. En aquestes peces, una mica més petites ara, vaig gastar el fang per fer el dibuix abans d'aplicar el color, l'esmalt. Okay, so I'll explain, we'll just see more of the piece. These pieces are quite large. Aquestes són bastant grans. The only limitation I had for size was the size of my kiln. L'únic límit que tenia amb els tamanys de la peça era el forn, que no donava per més. And then now getting back to where I was before, in 1980, I discovered Spanish ceramics. We got married again. And everywhere I went, these things were so fresh, so much alive and made of clay. Ara sí que venia la foto aquí, però aquestes són peces que jo vaig descobrir aquí, venint aquí a Catalunya, a Espanya. And the scale was amazing to me. L'escala d'aquestes tinajes A revelation. em va impressionar, va ser tota una revelació. And I began to work on larger pieces. I vaig començar a treballar amb peces grans. And I made a lot of pieces. Vaig fer moltes peces. And then these pieces, I began initially to apply the graffitied surfaces. The pieces, though, rather than being a full form the way the other pieces were made, I have negative spaces created in the pieces. Les peces aquestes, que són, ja veieu, de grafiti i grans, vaig també en forma de figures, però vaig fer servir els negatius com part del disseny. So the volume was entered by the exterior as well. El volum de la peça està relacionat amb el contorn, l'entorn també. Eventually, my surfaces became more influenced less by graffiti and more by lines which emphasized the shape of the pieces. A poc a poc vaig anar deixant el grafiti i les peces, els dissenys, els dibuixos a les peces tenien més que veure amb fer un dibuix que compensés la peça, que treballés amb la peça. I also explored Maiolica glazes in order to get more brilliant colors and again using designs which reinforce the shape of the pieces. Vaig també començar a fer servir esmalts de Maiolica per obtenir colors de més intensitat. Yeah, these are all about more than a meter or more than a meter. Aquests són més alts que un metre. My kiln was a meter 20. El meu forn era d'1,20 metres i So I would have to make them larger and account for the shrinkage so that they would enter the kiln. els feia tan grans com podia i la ceràmica s'encongeix al forn i tenia que calcular. Sometimes it didn't work. De vegades no funcionava. Eventually, the form began to dissolve, and I became interested in the repetition of form and also the spaces between the forms
and I created groupings. La forma a poc es va dissoldre i vaig començar a pensar en els grups de peces i els dibuixos que feien entre ells, els grups, tot un grup, les sèries. They interacted with each other, and the negative space between them became part of the design as well. Aquestes peces interactuen entre elles i els espais negatius formen part del disseny. And then I noticed when I went to a museum one day that there were pieces without bottoms, that were no longer flat on the bottom. And I was very much intrigued by that. Vaig descobrir en un museu peces com aquesta que no tenen base, que tenen una punxa de base i em vaig interessar en aquesta idea. At the same time, I began to explore reflejos metálicos glazes, which I had learned all about from Nuria Pie. Núria Pie, aquí, em va ensenyar la tècnica de reflexos metàl·lics, que vaig començar a aplicar, a més de fer les peces ara amb punxa, les peces que acaben amb punxa, però també aplicant els reflexos metàl·lics amb aquest resultat. And the surfaces, instead of having to take and draw pictures draw on the sides like the previous pieces, the way that it reflected light, it created a drawing on the surface. Ara, en comptes de dibuixar a les peces com abans, és l'esmalt i la brillo que està donant interès a la forma, a la peça. And not having a flat bottom gave the piece an airiness and a lightness that I couldn't experience any other way, and gave me the opportunity to explore ways, feet. And I'd worked with a lot of metal before, so I would cut a circular piece of pipe, a little slice of a pipe, and then put legs on it, which related to the piece. Jo ja havia treballat amb ferro i vaig començar a posar peus en aquestes peces, que són part del disseny, part de la peça, i que enlairen la peça, li donen, lleugeresa. Other ones I took it, I explored the lustres con sí, con ocre amarillo. Con plata y con arcilla. Sí. Es como Como reflejos, pero... Sí. I don't know how to explain Bueno, that. ja ho heu dit. No, pero Aquí es fan servir lustres con plata, con bismuto, Con muchas cosas prohibidas ahora. muchas cosas prohibidas ahora. sí, Pero, ¿verdad? And the way that it was able to take the light created, you can notice the vertical lines are very similar to the decorations I was doing previously, but in this case, the light is making the decoration for me. aquí es veu com el grafiti d'abans, de les peces que havia abans, uns dissenys de grafitis, aquí es reflexen, però és un reflexe, no és el dibuix mateix. No, wrong way. Also, I incorporated glazes which were not reflejos metálicos with the reflejos. Vaig barrejar esmalts de reflexes metàl·lics amb altres esmalts que no eren reflexes. And the feet allowed the pieces to kind of float. I els peus com fan que la peça com que floti. And even though it looks similar, these were different feet yet. Encara que semblen la mateixa peça, similars, cada una és diferent. Eventually, I decided that I was able to work too slowly, combining parts. So I created for myself, using plastic pipes and thrown pieces, molds for casting with slip. Em vaig frustrar una mica perquè tot anava molt lent i vaig començar a fer motllos a partir de peces de tubos i coses així.
I had made probably 30 or 40 molds. Out of those molds, I would make multiple pieces, and then I would put them all together, and then I would spend days assembling them in different configurations. Feia com 30 o 40 motllos de diferents proporcions, llavors les creava peces, fent servir les peces, un puzzle, no? Combinant les peces de diferents maneres. And I was able to make several hundred pieces, actually, many of which were horrible. But Així es podia fer potser 100 peces, moltes no sortien bé. Also, I thought that I could explore the same idea of negative space that I did in that installation of pots with handles. I la idea de la part negativa de la peça, de l'espai negatiu o buit de la peça, encara hi era, però la vaig començar a representar amb les nanses. The green piece, for example, the handles on it began to look like the kind of vaults you see in churches. La peça verda que veieu aquí una mica ens sembla un vidre d'una església, amb dibuixos formes que trobem en una església. Architectural vaults. La textura dels arcs de l'església. And most of my work has been influenced by just observing everything. Molta de la meva obra té a veure amb observar coses que observo, no? And then using the molds, I began to think that if you turned the piece, you would lose the three-dimensionality of the handles. So the wrong way. So what I did was I began to make pieces that were flat. And to make the flat pieces, I would create a model using plastic bags and shaping the plastic bags and filling them with plaster. Vaig decidir que les peces de 3 dimensions de vegades perds l'interès a veure la peça, diferents parts de la peça, i que podia fer gerres planes, més planes. I això ho vaig aconseguir posant guix dintre una bossa amb la forma que li volia donar a la peça. I made a lot of different forms in that way. Vaig fer moltes formes diferents. And then I began to make I was able to make very elaborate handles as well. I vaig posar-hi amb aquestes peces unes nanses molt elaborades, treballades. But there was a problem. And the problem was that they were so fragile that even after I made them, I might break them, even taking them to an exhibit. Vaig tenir un problema amb aquestes nanses que es trencaven molt fàcilment, només de tocar-les ja es podien trencar. Oh, wrong way, wrong button. So I eventually decided that I needed another material which is a little sturdier than clay. So these were made out of bronze. Vaig decidir que necessitava un material més fort per fer aquestes nanses i vaig començar a treballar amb bronzo per fer aquestes peces. I used exactly the same molds that I had made for ceramics with wax in order to create wax models to make bronzes. Vaig servir els mateixos motllos que feia servir per les peces de ceràmica, però aquest cop amb cera. I used lost wax casting of the bronze, and in order to cast the wax, I would take and soak the molds in water, and then I would fill them with molten wax, pour the wax out, and have a skin left inside. Per això feia servir cera, formes de cera, on hi tirava, you're going to have to say that again. Okay. Me han puesto los moldes dentro del agua para resistir la cera. Y he entrado cera fundido y cuando he empezado a hacer una capa dentro, he tirado del interior y en final he hecho como molde de barbotina
entera. Does that make sense? Això. 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 ¿Es entendible? Yes, yes. And I used modules, which I would put in different places. També vaig fer servir models mòduls, no? Sí, modules. Que combinaven diferents formes. These pieces were then, to get color, I would make a patina. We're using chemicals to change the surface of the copper. Aquestes peces són de coure, però en patina. Sí. Es bronce, pero un bronce que es más o menos solamente cobre. És un bronzo, però que és més coure que bronzo. Sí. The piece on the left, I used a raku glaze and fired the piece in raku. Aquesta peça, encara que és de bronzo, o de coure, vaig fer un esmalt de raku i el vaig coure com una peça de raku. And these two also I fired in a raku kiln. Aquestes també estan fetes cuites amb un forn de raku. After forming in bronze. Després d'haver-les fet en bronzo. These were with more traditional patinas. Aquestes són el mateix, però amb patines més tradicionals. Using acids. Fent servir àcids. And I was able to make very delicate parts, and they were sturdy. Ara, amb aquest material podia treballar de forma més delicada i no es trencava, era més durava més. And the pieces, the original models for this, for example, came from ceramic molds and ceramic forms. Els models per aquestes peces de bronzo, en realitat, els mòduls els havia fet de ceràmica. Són els mateixos. And I was able to create all kinds of handles and elaborate feet. Però amb aquest material podia posar nanses i peus de tot tipus, jugar amb això. And then because I get distracted, I decided to make other kinds of things with the same material. I was fascinated by the older windows in Spain that were created by an iron forger I forget the name of it, I was fascinated by them and I decided to interpret them in a sculpture. I like the negative space. Caminant pels carrers de Catalunya, em fascinava veure tot el ferro forjat a les finestres, els barres, els balcons i una mica estava representant aquí el que jo havia vist inspirat per el que veia aquí. El negatiu i el positiu. Sí, negative and positive. Yeah. And of course the arches and the different structures. Different arcs, estructures. And basically where old work and new work have been combined in buildings here. Antique, is an influence. The piece on the right. La peça a la dreta és influenced by the various medieval buildings that have attached to the modern sections. Està influenciada per l'art medieval, però portat a una modernitat. And then I also began to work in iron. These were done using styrofoam as a material. As a material to build them. They're built out of styrofoam and then melted. The styrofoam burned away and filled with iron. Aquestes peces són les formes, estan fetes de poliespan, però com per mollo, i llavors en ferro. El material d'aquí és ferro. They were poured in. See. And then I returned to the pottery in a larger size, which allowed me to explore
the vessel in a larger way, a new way. Torno a fer gerres i aquí aplico tècniques que he après treballant el metall, com les nanses. Like a synthesis of the previous work. És una síntesi de tota la feina que he estat fent fins ara. These are quite large. Aquestes són peces bastant grans. And these are and I gradually worked in a more simple version where I would take not use any surface decoration, but rather create handle-like parts which reflected the volume at the bottom of the piece. Aquestes peces, no té el disseny, com podeu veure, el disseny desapareix i la forma, especialment les nanses, creen l'interès i part del disseny. Eventually making pieces which had covered jars. The idea of a covered jar, I felt that the tops became a sculpture and the jar became a pedestal. El procés següent són peces, són gerres, però començo a treballar les tapes, no? La tapadera. Començo a treballar tapadera com a part de la peça. Una part important de la peça. The piece on the left is a more typical top, and then I just noticed the other. La peça a l'esquerra, més baixa, és una tapadera normal, però després vaig començar a desenvolupar altres tapaderes, altres formes. And these are the pieces fired. I left the cones in because it reminds, so I can remember what temperature I fired Aquí he them to. deixat els conos, perquè veieu ceramistes Cono 10. de temperatura. És cono 10. Cono 10, sí. Other pieces were jars, the same thing. By putting a little feet on them, they became pedestals, and one has like a kind of a lumpy little sculpture on it, and the other has a kind of a ring. Aquí, de nou, les peces tenen peus, són de ceràmica per això, i a les tapaderes vaig fent el... Again, these are also large pieces. Tapadores, gràcies. Capadores. Tapadora. Estoy aprendiendo. Yo también. Eventually, things became more abstract, and these are more current pieces where the base has been completely devoid of any information about being a jar and becomes a complete pedestal. And the top, even though it's a lid, has become a more elaborated sculpture. Poc a poc, la peça en si, la base, perd interès i és simplement un pedestal per a la tapadora. So the sculptures, the color is from a coating of iron and then acids to create patinas on the iron. Les tapadores, per crear aquest efecte, he fet servir ferro i patines. And some of them became very elaborate. Algunes comencen a ser més treballades. And because I can never make up my mind, I have to make a million of everything. I com que no estic mai segur, me'n faig moltes d'aquestes. Every time I make one, I see in my head more. Cada cop que en faig una, m'inspira a fer una altra. Què passa amb artistes? These are 4 plates, which are like the 4 winds, and they're created using large raku plates. Each plate is approximately, let me see here, I made notes for myself. They're approximately 80 centimeters wide diameter. Each plate. Cada plat són uns 80 centímetres d'ample. És una sèrie, és un grup que li diu els 4 vents i
The images are things that remind me of the winds. Sí, les imatges em recorden els vents. The imagery is created using lead caning. Les imatges estan fetes amb plom. Sí. Sí, And amb the, tires de plom, no? Incrustació de plom. Incrustacions de plom. they were I was at a junk sale. I bought caning for making stained glass. And then I took that and I manipulated, I melted it, I twisted it and changed its shape. Vaig comprar en una botigueta de res Kenny for what? For stained glass. Lead. Les tires per fer vidres, Vitralls. els vidralls, i vaig fer servir això. I melted them, I changed their shape, I twisted them, I ran them through a slab roller like clay. Els vaig fondre i fer servir pels dibuixos. And while I was working at Carlos's studio, someone took my phone and took some pictures. Mentre estava treballant amb el Carles, va ser ell, suposo, que va agafar el telèfon i em va fer unes quantes fotos treballant. But I thought it would be a way to see how I assemble things. Però així veieu com poso les peces, com ajunto les peces. And the piece. Aquesta és la peça que vaig fer a l'estudi del Carles. And the person who used my telephone. I la persona que em va agafar el telèfon. To make a little transition now, in addition to ceramics, okay, these are examples of some large-scale installations. While making ceramics, I suppose I have ADD. I decided that I get sidetracked and I make other kinds of things. And these were forms that were described by that I've experienced nature, things I experienced in nature. A part de la ceràmica, diu que potser és que es distreu fàcilment, treballa amb altres materials i fa altres coses. Aquestes treballa molt amb la natura, amb com l'obra interactua amb la natura. Aquestes peces, per exemple. These pieces are made of iron. They were inspired by one day, there was a crane, and on the end of the crane was suspended a large window frame. And it was left there overnight. And during the day, I was there, and during that night, I noticed that as it moved, it changed and created a different image. Aquesta peça està feta de ferro, està inspirada perquè un dia vaig veure una grua i a la grua li penjava un requadre. I el quadre es movia i com es movia canviava el disseny, canviava la percepció, no? Parece cristal. And this is just simply a square made out of iron. És un requadre fet de ferro. And eventually I began to combine these things in a variety of ways, and I wanted to have movement. Vaig començar a explorar aquesta idea de moviment i vaig crear una sèrie d'obres amb aquesta idea. They would create shadows, which during the day would move and change shape. Vaig adonar de les ombres que creaven les peces i que també canviaven de forma, així que el dia anava passant. And depending upon where you stood, they changed the shapes. I segons tu les miraves, de quin punt de vista les miraves, l'obra canviava. So it was a moving sculpture, but the person moves, not the sculpture. Era una escultura que es movia, però no l'escultura en si, sinó la persona es movia alrededor de l'escultura. And it's to work with the audience's perception, not, I don't have a meaning to give it, but as people can perceive it, they can find a meaning themselves. Aquestes obres no tenen cap significat, el significat el dona la persona que l'està mirant. You can see these pieces were 3 pieces which create a series of, it can be 3 squares, it can be 5 squares, it can be
5 figures, it could be many different shapes. Es poden fer moltes combinacions amb aquest tipus d'obra, de 3 peces, 4, 5, diferents formes també. I don't know how that. And this was in a church, and you can see the same. This is the same piece, 4 different views. És una peça similar, és la mateixa peça, mirada des de diferents punts de vista, com canvia, no? Això va ser una instal·lació en una església. Eventually, I decided that when you look at things all the time and you see them frequently, whether it's beautiful or not, you don't see it after a while. Vaig anar pensant que quan mires una instal·lació, una escultura, moltes cops, molts dies, moltes vegades, al final ni la veus. No te n'adones. So I decided that I wanted to make pieces which would disappear after time. I vaig decidir fer peces que desapareixien amb el temps. And I used materials which would not be permanent. I vaig començar a fer servir materials que no eren permanents. So I did drawings at first. I was exploring how they made shadows, the shapes, and eventually began to create the pieces. Vaig començar per dibuixar les peces que m'imaginava i les ombres de les peces com afectaven. And created a kind of interior space that was kind of like Aquestes peces creen un almost espai almost a interior, spiritual space. com espiritual, un espai interior, les pots veure de dintre o de fora. This is Gracia and her sister. Another one in another park, and I tried to incorporate that kind of spirituality with the idea of a church behind it. Aquí tenim una església darrere de la peça i la peça té la intenció de donar un aire d'espiritualitat. Yeah. And later I began to think that the circle was too combining, so I decided to create a spiral. And I used as a formula the Fibonacci number sequence in order to develop a Fibonacci spiral. Els cercles vaig determinar que eren limitats, em limitaven. Centrados. Llavors vaig començar a dissenyar espirals amb la fórmula de seqüència numèrica del Fibonacci, que és infinit. So I would lay out, this is a layout for the form. Això simplement és un dibuix i una idea, And there's the work. però aquí està l'obra. And it was a way of creating like a line or a drawing in the environment, so that the painting is not the piece, but it's painted on the actual landscape as opposed to being painted on a painting. Era una manera de dibuixar dintre l'espai, dintre la natura, de fer una línia, un dibuix que no és l'escultura que compta, sinó que està com en l'aire, que és una pintura dintre la natura. And they would create different shadows which would move around. I aquestes obres creaven ombres diferents During the day, they would move around. que canvien durant el dia, segons el sol va movent. And they also reflected other in a building. I també es reflexen en edificis pròxims. This I thought I took out, but this was just a No me'n square. recordo què era això, diu ell. Diu ell. This was another drawing for a piece which I called Flight. And I was thinking about birds flapping their wings. Aquesta obra és una altra obra que vaig titular Volar, que sembla que sigui ales que estan volant. Sí. And if you look at the piece, you can see that different kinds of triangular shapes were created. Es veuen aquí formes de triangle.
And this is another week. And you can see clearly the shadow on this one, how it repeats itself, it interacts with its Veieu shadow. com l'ombra repeteix el dibuix de l'escultura. And the shadows themselves became graphic images on the landscape. L'ombra en si també és un dibuix, esdeveneix un dibuix dintre de la natura. And then in working in San Pedro, Carlos was helping me. I noticed all the tomatoes were on triangular shapes with a bar, and I was fascinated by the tomatoes. So I decided to create my spiral using tomato shapes. Treballant a la rectoria em vaig adonar que els tomàquets aquí s'aguanten en formes de triangle, aquestes canyes en forma de triangle, i vaig començar a fer servir aquesta forma en la meva escultura. There was a change from my vertical shapes. Era un canvi de les línies rectes. And this is the piece. With the tomato. This is the tomato piece. És la peça de tomàquet. And you can see here the spiral better. I aquí es pot veure millor l'espiral. Another thing I did was I used bales of hay. Una altra cosa amb la que he treballat són bales de palla, bales de palla. And what I did was I made a drawing on a hill using the hay, 3 circles. This was good. No, So, vaig fer un dibuix aquí, en aquesta pinaveta, amb bales de palla, 3 cercles. and this was done in a zoo in an area where they would keep a species of deer. I això ho vaig fer a un zoològic. I dintre d'aquestes zones guardaven els cérvols. And they were a variety of deer which were very aggressive. I hi havia una varietat de cérvols que eren molt agressius. So they had to put them aside and keep them, and I had 45 minutes to build my piece. Em va donar 45 minuts per construir aquesta peça perquè els van tenir que apartar en aquell moment. And I had a team of people, and we practiced, and we were able to do it in 45 minutes. I amb un grup, un equip que em va ajudar, ho vam fer en 45 minuts. We made a lot of circles. Vam fer molts cercles. And then the deer. I després els cérvols. And they explored it and they transformed it. Els cérvols van començar a jugar amb la palla i a transformar-la. And eventually, what were 3 distinct hard circles became diffused soft circles. Sí, comestible. Els 3 cercles es van anar difuminant i al final doncs era tot molt difuminat, difuso. I also used large bales of hay, which I was very interested in. All over now, you find these large bales in farms. També he treballat amb aquestes bales rodones de palla molt grans. So I did a drawing to remind me of ways to think about them, and you can see that by different kinds of assemblies of them in the top right. I els dibuixos aquí són idees que tenia jo com alinear-les, com arreglar-les, organitzar-les en diferents combinacions. To create a drawing in the environment. Per crear dibuixos dintre del paisatge. And this is one of them. Aquí teniu un exemple. Another piece I decided I wanted to create an interaction where I removed parts of the forest. Aquesta idea és dintre d'un bosc que volia fer desaparèixer parts dels arbres. Because it snows in the area and when the ground is white, it's like a piece of just
bands of white missing from the forest. Com que neva on vivim i la terra, clar, és blanca, sí, aquí no es veu, però està nevat normalment i volia fer unes línies que anéssim amb la neu coordinant. This is a drawing, and Això és un dibuix this is the piece. i aquí està la peça. And I didn't want to paint the trees because I didn't want to make anything too permanent or damage the trees. So what I did was I wrapped them for a period of months using white plastic. No és pintura, no el vaig poder pintar per no fer mal als arbres. Això és plàstic, es vaig envolupar amb plàstic. It was an interesting process because because of the different depths of the forest, I had to take a laser and find the level visually was equal on all the trees. Perquè el bosc té profunditat, vaig tenir que fer servir un làser per calcular les distàncies i la manera. For the many depths of the forest. Per la profunditat del bosc, per fer el dibuix, perquè quedés el dibuix. And another piece, this was a piece I did which is simply inspired by seeing the full moon through a forest. Aquesta peça està inspirada a veure la lluna plena dintre el bosc. And all I did was I took sticks and I placed them together. I projected a circle. I painted only the part of those sticks in white. And then I put this, in this case, I put it against the white wall. And the shadows of the pieces on the wall behind it, because it's not tight against the wall, create a translucency. Això són pals verticals, d'una distància igual entre les pals verticals, i pintats d'una manera que sembla que hi hagi algú darrere de les pals, però no hi ha res. I un cop es posa en una paret, li dona aquest efecte, o depèn de les parets també, li dona diferent efecte. Depende de la pared. And I also continue to make ceramics at the same time, all the time. Però no he deixat mai de fer ceràmica. That's it. This is for the images. Al final de la presentació. No hay más imágenes. Muchas gracias. Want to ask questions or ¿Tienes answer preguntas questions? o comentarios? Què vindrà després d'això? What's your next step? I don't have I never have a plan. Nothing planned. But something will happen. It just happens. What happens is I'm working on the pieces right now with the tops, and I have made probably 10 of them, and I need to make another 10 or 15 or 20. En les peces que la tapadora, les peces de la tapadora és el foco, Con el hierro oxidado. amb el procés oxidat de la tapadora, i estic treballant amb això ara en aquest No es un plan concreto, pero es un plan. Sí, no és un Ha plan. pensat en tocar el vidre, també? Have you ever worked with glass? One time with a friend, not very successfully. No, un cop. No. Tengo un amigo Un que cop, però no. trabaja en vidrio, pero yo no. Ha incorporado trozos hecho él dentro de esculturas. Té un amic que treballa al vidre i ha incorporat les peces de l'amic en algunes de les seves escultures, però ell no ha treballat al vidre. When you were working with the Japanese artists, you made the same thing over and over again, right? What was the piece you were making? There were 3 pieces. La pregunta és, quan treballaves amb el professor japonès, que repeties i repeties la mateixa feina, quines són les peces que van
veu treballar, no? And I made 3 pieces over and over again. And they were bowls and then a bottle container shape. And they were traditional shapes. Les formes que vam treballar eren tradicionals, vam treballar el bol i una ampolla. Ampolla. En forma d'ampolla. And the process of doing it was very like meditative. Era com una meditació de fer aquestes peces, procés de meditació. And I'm sure that my teacher didn't like any of them. Però segur que el meu professor no va estar gaire content. Però tinc entès que aquest professor que parla ell, avui en dia és considerat com un tresor humà, diguéssim, al Japó, té el màxim reconeixement que se li pot donar a un ceramista. He says that he understands that Manji Inoue is a treasure in Japan still and considered one of the best potters. Best porcelain potter, yeah, Sí. in Arita. És veritat. He had a son who was going to take over the pottery who died. Que tenia un fill que anava a continuar a heredar la ceràmica, el treball, la feina, el treball, però va morir el fill. He offered me to come as an assistant and work in Japan with him, but I was having too much fun. Em va oferir en aquella època, no? Sí. When you were a student, as estudiant, d'anar al Japó i treballar amb ell com a assistent, però jo m'estava divertint massa. You keep on saying that you lose focus sometimes, that you are this person. ADD. No, you keep on saying that. This was in your career, this was artist career, this was helpful or anything? Helpful. All my work comes from what I see. La pregunta feel. és, one second. La pregunta és que continues dient que tu et distreus molt, que vas d'una cosa a l'altra i que et distreus i tens enfoc. I la resposta, what's your answer to this Si question? això t'ha ajudat a la teva carrera o t'ha impedit? Això ajuda o sí? Is this helpful or not helpful? I don't know if it's helpful or not, but it's a source És una... of inspiration. Jo no sé si això m'ajuda o no, però que és una font d'inspiració perquè... Sí, és una cosa a l'altra i... I just have a lot of curiosity about almost everything. Que soc molt curiós i llavors vaig d'una cosa a l'altra. És un artista inquiet, vaja. No, és un sí. You might want to thank them if there is nothing else. No tienes más preguntas? Moltes gràcies. Sí. Has construït alguna vegada els teus propis forns? Have I? Did you build your own kilns? Sí, muchas veces, muchos hornos. He hecho un horno muy grande cocido con leña, muchísimos de tipo de raku de leña, cocido con leña, pero de forma de fuego rápido. Por ejemplo, puedes hacer una cocción con leña de 40 minutos para subir la temperatura, fundir los esmaltes y sacarla. De fet, a la presentació m'he descobert d'això, de mencionar que aquí té diversos forns en diferents escoles. Que hi ha diferents forns en diferents escoles, no? Com per exemple Manu ve de Caldes o de Badalona. En España he hecho probablemente 6 diferentes. En Sant Pere de Vilamajor, Girona, Caldes, sí, Pau Gagallo, Escuela Pau Gagallo. Sí, sí, he hecho bastante. She said that they're all in working conditions. ¿Sí? ¿Funciona? Me sorprende porque la verdad es muchos de los hornos son de Raku son más o menos provisional.
pero funciona para mucho tiempo. Y hornos de gas también he hecho en la escuela, porque estuve director de la escuela de la cerámica. Yo tuve oportunidad para hacer muchísimos hornos. Y la escuela tiene horno, no tiene horno de gas o de reducción de alta temperatura durante una época, y por eso he hecho yo el horno, hecho el horno. Pero después la escuela, como han crecido el programa, la escuela ha empezado a comprar hornos más industriales, sí, que funciona un poco mejor. No mejor, diferente. Pues, Jo recordo un que va fer a Canovelles fa molts anys, i el va fer a partir de tots els restes de totxos, plaques, i la veritat és que semblava tot plegat una escombraria. en Canovelles. Sí, en Canovelles. Un fons que va donar molt de sí, la veritat. Sí, y hemos conocido obra. Bueno, pues gracias para todos a venir. Una pregunta más. What kind of oven do you prefer? Mi preferencia es para el horno de gas de alta temperatura. Tipo de aire fundido, con ventilador. Sí. Más controlable. Puedes subirla en un rato conocido, y también cuando llegues a varios puntos puedes quedarla, cambiar la atmósfera, subir más, otra atmósfera. Es lo mejor para mí. Gràcies a tots. Gracias a todos. A vosotros.